Soviwe, Jesus Christa, Arhakeliozana, Kenise, Nipu Shodoli, Lerkaba Tekelushawe. Nipu din Pugatsa, Sietse no Dio duo, Mudiu Ukepenyo Vazeto, Mudiu Ukepenyo Fazo, Johan Pupo. Terino Patekeze, Tali Kukri would his soru, Jisu Ukepenyo Funuzo, Tali Kukri would his soru, Jisu Ukepenyo Funuzo, how KEZEKELIE. Jisu aviate, Ari Puvie, A Jisu Tsetio, Akeriche, Ngotali, Kukri would he hepenguapo, Jisu Akita, As Site, Kezeshe Talidi Tali Hokeli Mengo, Tali Kukri would he hepenguapengu, Jisu Akita, As Site. Oh
KECHA Mapete Segeba Mum Habete Tsugasha KEKRITO Anibu Disogesa KEJI Vibo Jiu Tekrigesa Boribie Hegozela City Hegor Gozelavor Nke Shoginusasa Zero Homie Vorzoli Regetasasa Tudazo Shuri Online Noon Shola Lege Vitipo Be Zegesla Getajibe Nzia Anibu Vogedatigonu No Jabe Hego Gehum Hato Chegonu Sasa Hego Bu Tsekregele Tsegele Hago Hari Lanus away Getajibe Nzia Shiro Hego Tsegepinu Pahora Chasasari Vigetakopanu Chatsole Gemosasari Chidali Vimu No Hego Gejovapi Hego Tsache Siro Jiwa Krista Meki Kruja Johaunu No Jabe Gi Grupu Bobo Getzat Lasache Hego Gi Gru Get Greek Zedi Hego Zofa Hego meje gekri prewe nipu nongu meje di hego zofe gekri getunu no hego vapila seche shiro hego bu ngine no hego ni mo hego numa sidi geze gepero bevisa kolie mo geze geni kikrubo tsozo tagele tseche anipu Jido, Hego, no, go me for Diego Bu, Julifalido, Gajahago Hala, Bejet Torle, Ogo Gel Hula, THEJA, no Ja Pibe, Ogo Suchi, Shiro, Anibu, Hego, Jido, Porhike Creek, it's a new, and Shola Voto, no Ja Pibia, Japut Voseketoko, Shiro, Jidoke, Shoke Hula, Mary Gababe, the great Lasache, no Ogoke needs a Pekrapitche, Shiro, Jido, Hegobu, program, Gerger, Barcom Lanuzo Shiri, LIETHO KESA, Zelakele Society Voto. Bejewe, Anipo Shiro, Nonto, Jasaji, Shiro Jido, Hegobu, Hego, Pastor NINO Bunuzo Shiri, De Selavordi Kazasuketo Nu, Anipu, Nrofubu, Bokrohila Seche, Bosela Seche, Shiro, Jido, Nipu He, Sasabaladro. Non to Jido, Hegor Shaw, Tsugawa Bad, Denuzaye, Tsugalis Sachi, Anipu, Hego, Pato, Teril, Nuvotelagazo, Kapie, Belesidi, Arhalegeta, Zanu, THEJA, Chasayawe. Amen. Tisoviwe, Gesù Cristo ora che li usano per te go che lui la sia, ugo che pensi che c'è tu e mo do zovo che li e di ti do, u se mi per die che per le zulu se di go so do mo chaga vorto e ugo ha to go di se se devo da dove. Akribu pesie e unino. Akribu pesie. Akribu no Gesù Cristo li bien che la che li di che lu che sapo huda di on pe pigile la po nyo mo che me sar fu zanu bap dai su siawe slowly good Hanjila Chang e Joseph Chang Yofe
Hanjila Chang. Hanjila, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Good. Gentiren Nibu Mu Wabang Unieno. Gentiren. Gentiren, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Kenivor Kense. Atunyo Mu Kevisa Kense Unieno. Kenivor Kense. Yeah, ready? Kenivor, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Ketul Huno Iralu. Hasino Mu Tisonise Iralu Unienyofa. Ketul Huno Iralu. Ready? Ketul huno, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Slow. Kevi Konyo Zuye. Rasinukuno Mu Reverend Nivilio Zuye Unienyofa. Kevi Konyo Zuye. Yeah. Ready? Ready? Kevi konyo, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Keviseto Meyase. Akuno Mu Kovi Meyase Unieno. Keviseto Meyase. Keviseto, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Slow. Kevisevor Dolie. Petenino Mu Reverend Vitinuto Dolie Unieno. Kevisevor Dolie. Ready? Kevisevor, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Keviseto Kenao. Obe Mu Ketokol Unieno. Keviseto Kenao. Keviseto, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Living Tiso. Sika Mu Kolen Tiso Unieno. Living Tiso. Living, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Yes. Menosieno Sirie. Kivizake Mu Virekoto Sirie Unienofa. Menosieno Sirie. Menosieno, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Mesechuli Shia. Atu Mu Nijinguli Shia Unieno. Mesechuli Shia. Ready? Yeah. Mesechuli, no Jisu Krista libien kela kelio chelidi, kelhu ke sabul huda dio on pepigilela, po nio muke masar fu zanu baptai susiawe. Nokshilong Imsong.
Mercy Benho mu late Kari Imsong NINO. Nok Shilong Imsong. Nok Shilong no Jisu Krista lipien kala kaliu chulidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mo ke mesar fu zanu baptize sisiawe. Nune Sino Mary Zhie mu Nilavoto Mary Union Yongfa. Nune Sino Mary. Yeah. Ready? Nune Sino no Jisu Krista lipien kala kaliu chulidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mo ke mesar fu zanu baptize sisiawe. Nureno Meyase. Avitono mu atobu meyase Union Yongfa. Nureno Meyase. Nureno no Jisu Krista lipien kala kaliu chulidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mo ke mesar fu zanu baptize sisiawe. Selvi Kinao. Menehono mu Krosaho Kinao Union. Slowly. Yeah. Take a deep breath. Selvi Kinao. Selfie. Wait. Do this. Yeah. Selvi. No Jisu Krista libien kala kaliu chilidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mu ke mesar fu zanu baptize sisiawe. Tisovino Hyoka. Lanutola mu late Bane Hyoka Union Yongfa. Tisovino Hyoka. Tisovino no Jisu Krista lipien kala kaliu chilidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mu ke mesar fu zanu baptize sisiawe. THEJASEVI Meyase. Vikino mu KEVICHLE Meyase Union. THEJASEVI Meyase. THEJASEVI no Jisu Krista lipien kala kaliu chilidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mu ke mesar fu zanu baptize sisiawe. Good. Vikehenyo Meta. KEVISENO mu Solivi Meta Union Yongfa. Vikehenyo Meta. Vikehenyo no Jisu Krista lipien kala kaliu chilidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mu ke mesar fu zanu baptize sisiawe. Vikrenyo Mary. Zhie mu Nilavoto Mary Union Yongfa. Vikrenyo Mary. Ready? Vikrenyo no Jisu Krista lipien kala kaliu chilidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mu ke mesar fu zanu baptize sisiawe. Viprenyo KEHOU. Rokono mu asu KEHOU Union Yongfa. Viprenyo KEHOU. Ready? Viprenyo no Jisu Krista lipien kala kaliu chilidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mu ke mesar fu zanu baptize sisiawe. It's okay. Vivoto Kitsu. Yevikono mu Rokovito Kitsu Union. Vivoto Kitsu. Ready? Yeah. Vivoto no Jisu Krista lipien kala kaliu chilidi kelhu ke sabul hudat yon pepi kelela po nyo mu ke mesar fu zanu baptize sisiawe. Vimesano Kinao. Obey mu Ketso Call Union Yongfa.
Vimesano genau. Vimesano no Gesù Cristo li bien gela che le uccidi che lu che sapo lu da dion pe pigile la po nyo mu che ma sarfu zanu baptize sia we Nisino zuto. Pelebi mu rokosani zuto unyenyofa. don't worry Nisino zuto. ready Nisino no Gesù Cristo li bien gela che le uccidi che lu che sapo lu da dion pe pigile la po nyo mu che ma sarfu zanu baptize sia we yes Nipu peziwe ugo mato ke miye bo chla ke lela a ka cha bo chdi ugo mato ke grigo chwa da to ke khri nipu no he kho ke sala che do he go bu ke sho ke hwa hunu he sizmie mi me fe di ha go ha ba tai chli de mato ke zivi ha wala nthezia he go che hai di ZHAPU mato ke sho mato ke grigo chla vo ke sunu ke me sar fu bu he go do ba di ha pe tenun tho za ye chli che no he go cross che jisu zanu chayawe Amen.
KEKHRÜ UNION go nigo chale chbe torgesla nigo bezewe ke banfu jabe nigo to to sije ego tedo ke chanu Dimapur district la chado ugo me bete jinu program ho but peda there parlake so de go ke chatsle do Dimapur district la chado Dimapur li ro Nagaland state nu selyo ba KEJA te Nagaland la teli teher na metso mu Nagaland nu real cha mu ke pro religious por bizo nyolhu me hosuro zakreponu zahepengus nagamye sosie ke krigoliro tjedze kacharimye mu garomye vol luketsuko bengali mye nepali mye bihari mye mawari mye Punjabi mye Tamil mye mu Kerala mye nyodhu hakori base tiche me firser vakataki Tibet mye telhi chedi word Dimapur nu lukecheri kraphi pade tenye luki hakinu word Dimapur nu lukechela Dimapur se mini India Risia Nagaland nu nyolhu mehosporo Dimapur district nyolhu KEKHOU sesie temiem hasi mehosporo 84.79% literacy ba leseki krededi mefetenye ba mu krebode kertefer leseki liro meliu tio sebaya college mefese lo college bo Teachers Education College se mu Government College po Theological Seminary College liro ke se ke jebata si Sisiri College kemie hako National Institute of Technology Nagaland University's School of Agricultural Research and Rural Development Indian Council of Agricultural Research Central Hindi Training Institute Women's Industrial Training Institutes, School of Engineering, Technology and Management, Nagaland University, Global Open University, ICFI University. Ketsaki Mahosporo, Dimapur District nu Sub-Center Hidetenyeba, Primary Health Center, Stepfer, Community Health Center, Kenya, Dispensary po, Urban Malaria Center po, mu District Hospital po. Sa Siri, Dimapur District multi-specialty hospitals sa Ruba, nursing homes, care mu clinics, metafetefe. Statistics, how Siri, ketsaki mu clinics kekra parta si, nyolhu kra mu Nagamya zoke mote me KEKHRÜ vor Dimapur nu luketche bathor salam hake khabye pottununus taketche rich repi teli theory state nuclear muke pakori te menyomoro daruke sho zu mute me tepie teli chikecheri parsedaje ugo kezedi kechanunur propose Chaledo, asago, prekesado. Kechanunra, Dimapur, DC, Sri Satin Daisbol Lachado, Dimapur District nu, Sokari Tejoko, Seke Kamenyo, Mu Petsedi, Potu Ketsoko, Tsuleketo Lachado. Can you, Sri Kevituto, Sopie, Bu, Commissioner of Police Chaba, Sri Vesaprag, Kezo, Deputy Commissioner of Police, Dimapur, Dr. Mhalo Izong, Deputy Commissioner of Police Headquarters, Srimati Pitpal Kaur, Deputy Commissioner of Police Crime, Dr. Naim Mustafa,
Deputy Commissioner of Police, Dimapur Zone 1, Sri Marian Chen, Deputy Commissioner of Police Traffic, Dimapur. Temia Hakom Hatome Seba, Ugobu, GETHODIE, Ukom Hatotse, Petali Ketola Chadio. Sese Kapuna February, Ukeyao, Chese Ketola Chadio. Seu, Dimapur no Kehugola Chadio. Kehugobu, KETHODIE no Tale Ketola. Kehugobu, Kesho Petsu, Mupotunu, Tale Ketola Chado. Dio, Dimapur no Rehab Center Kola Chadio. Keponyofubu, Hasi, Kekrie, Sege Sehegete, Mu Miengu Mejegete Kabie, Center Sekebago, to Seketola Chadio. Ukopate can read the Satchel. Kekrie, Kemsa, Po Jehovah, Chip of the Honusri. Kesedi, Hiko, Nupochedi, Motunuvori, Nkiko Mejimelori away. Poti Pomakere, Hakohala, Nipu, Hiko, Katezibes, entry away. Hiko Che, Dimapur District Lachay away, Nipu, Dimapur District has a city, Motunu, Increase Pinuvori away. No, Minoko Kachar Nesuche, non Kihu Kachar Nesuche. Nipu, Hiko, Nuno Chago Kepulide, Nipu, Hiko, Nuna Creator Sen, Motunuvoria, Hiko, Dimapur District, Hiko. This is a Kabala Chaya, pause of Mona Positive Machakaba, Tegolari Chayawe, Nipuna Hasi, Maleka Bese, Gotache, KETHODIE, Kabese, Gotache, KEVIYACHÜ, Kabese, Gotache, Ugubu, Gomotogo, Potinuta, Patale Vigato, Nipu, no Croatia, no Jabese, Gotache, Siro Dimapur District, no Nipu, Che, Police Department, Sikaba, Tegola Chayawe, Nipu, He Uzago Persede, THEJA City in Hojunovoria. Hakozomona Nipu, Uzem Hachigaba, Tegor a city in Pinivoria way. No, Hego Kachar and such a no Ukeo Chiliche, no Nginu, Voriagam Hasim Hale, Kesu, Kabaseko Tache, Kepelek the Kabaseko Tache, Ugopotu, Chilikivi, Nipu, Sgonu, no Croatia, Kesho, Jogonu, Nipu, Kekur, Shogazagonu, Metilidi Nipu, Sogo Perfilivino, KETHODIE, Kabaseko to such a no Ukeo Chiliche, Chayawe. And the poor Jova had Dimapur Kehugolari Chayawe, the Krinipu, Che, Nkehu, Nipu, Hego, Potiki Jim Hesabun Bashi, Nipu, Hego Sasiba, Nipu, Hego Capella Chicken, Renewal Kivi, Hego Capella Chicken Makula Kiviti, Makakrasik Sabawe, Nipu, no Mejid, Nkehu, Goliche, Nkehubu, Nkethodie, Talegivi, Kokache, Nkepele Mkubu, Nkethodie Pradi, Nkethodie, Ukepella Chipasudi. Ukehuri Chikemeti, Ukelubu, Masala, giving not a jack as such a no, Dimapur no Rehab Center, Rigor City Higo, so goes a city in Hojunovoria, no Jabes, Segaba, Decorator Celia, Hasim Hale, Cabese, Gotasher, Segeshe, Hegate, Cabese, Gotasher, Kekria, Nujia, Cabese, Gotadinipu, Ugubu, no touch the levy, Gojon Shrine Puno, Ugo Chaketa Fulia, Unamukuda levy, no Shrine Pun, Ginu, Ukenu, Lidia, Matokachalik, Hagopete, Hekanu Ready, Krista, Hekotalakilez on Chawe. Amen. A good MHAKENGU Lidamu, Nkehu Logo Kemiji Korlame. MHAKENGU Lakachalo. Kekria Jehovah. Notice on here in THEJA, Nkemijekesa, Sedi Higotsia, Muhekos, Sedi Higomatagot, Higo Hatmachagot, Chili away, in Pezive Nipu, Higo. Ketezive sends away, Higotie, MHAKENGU Lidi sent in Hojunovoria, no Hagoha, Shekemasalia. Jabes Hagom Kikasa, the city Medokimich. No Jabes Nipu Kakishme Petagorita Seche, she's a Munache, Higazemia, LIETHO to the Crocota, Petagorita Seche, Jesus Christa, Akalakiles on Chawe. Amen.
nipu peziwe chido ke punya fa ugo crossity hato ke mi ko bot se ka salido ka bala program no ke batwe chie putiu li ro se LIETHO KESA ZEKELIE ti isiba installation of PowerCom pastor mo chido themi ke ri ke bala puti how English nu sevota tyo. Psalm 118, 23 to 24 says, "The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad." Good morning, friends from PowerCom and family members of Pastor Lanuakam. We praise God for bringing us all to see the light of this day, a day that our church has been praying for a few years now. Since 2017, PowerCom, our English congregation, has been left without a pastor for about 6 years now. Most of our leaders will recollect how we have desperately prayed for God to provide the right person to lead our English congregation. Cutting the story short for lack of time, early this year, our church deacon board, in consultation with the PowerCom core team and our church mission board, had a series of discussions and meetings, and then finally decided to invite the pastor of one of our daughter churches in Dimapur, Nagamis Baptist Church Kivijao, Pastor Lanuakam, to come back to UBC and lead the PowerCom ministry. Pastor Lanu, I request you to come on stage with your family for the introduction and dedicatory prayer. It was in the last week of May this year that we officially approached Pastor Lanu, and after much prayers and thought, he accepted this invitation. Our hearts are filled with gratitude, and I think I can confidently say that knowing the person that Pastor Lanuakam is, all of us, and especially our leaders, had this sense of assurance and confidence that this must be God's will, and that this was the right decision we made for PowerCom. And so here we are today. If there are some people who do not know about PowerCom ministry, PowerCom, meaning Power Community, is an initiative of UBC with the focus to establish a good English church by bringing together members of UBC who cannot attend the morning service because of language barrier, and also people from other communities who do not attend other churches. So our vision for PowerCom is that it will be a place where people from every community can come together for worship. And it particularly focuses on college students, young people living in hostels, young professionals, and families who are looking for an English congregation in Kohima to worship. So we are truly grateful to God, especially for the life of Pastor Lanuakam and his family, and we consider it a privilege to be able to pray for him and dedicate his life and family into the hands of our Master as they take on this new responsibility to lead PowerCom. Just a little bit about Pastor Lanuakam. His full name is Lanuakam Ozakam. He is the son of late Nung Shizulu Ozakam from Mopong Chukit village. He finished his BA honors from St. Joseph's College, Jakama in 2005, after which he went on to do his BD from Union Biblical Seminary, Pune, finished in 2011. He also did his diploma in counseling from CCC Vellore in 2011, and he served as a missionary in Jorhat for some time. After that, he served as a ministry assistant here at PowerCom UBC for 3 years, from 2012 to 2015. And that is why, for many of us, Pastor Lanuakam is not a new face. He has worked here before. Then he took on the role of the pastor at Nagamis Baptist Church Kivijao for 7 years, from 2016 to 2023. And he will now take on this new responsibility in UBC as the associate pastor in charge of PowerCom. He will be the PowerCom pastor. We are glad that Pastor Lanu is here with his family this morning. His wife is Sister Imtisen Lalongkumer from Merangkong village. She also finished her MSc in zoology. They have a very lovely son,
1 year and 10 months obenti. Sister Asen, we are so grateful that you and Pastor Lanu have decided to support and lead the ministry here in PowerCom. May your presence be a blessing to our community. This morning, I want to invite our UBC pastoral team and the members of our church deacon board to come up on stage and pray for Pastor Lanu and his family as they take on this very important role in the church. Deacon go mu pastoral team ZHAPU pastors ko haki kholi di ugo kezedi kenu ready Pastor Lanu mu poki kula ke chachali na ba ni go haki kholi dome. If you can kneel down. If it is okay for you, yeah. If not, it's okay. It's okay. If it is okay. 그렇다고 개노리디 개차측에서는 니고리 베테게제디 개노르해바디 우고 개차티하와 하셀리도we 베테게제 개차슬리도메 게제 개차슬리도고라 개프리니푸 헤고 테지야 니푸노 포티게 비 포마케레보 카스디 티에 헤고 제우 파솔라노컴 무 포키 크루부 응케케 페콜리디 니푸 콜 UBC노 파워컴 미니스트리 리츠슬리기비 노 ugo krogesla mu ke huri krogesla mu ugo bori fe khogela ke thezie zapuzaye pe tese nziawe nipu hego ke zedi chi do krista mo chdi ke pele ki kru chdi pasalano kam ukimi imtesen la mu nyo yo benti khabie injino khaga salasia ugori inke ke usidi fe khogele zedi nipu no ugo crossje no ugo chathasaji no ugo sesji nipu LIETHO ka sabo sede jodi udo juchgele zeri nipu no seddenunu potiki chebola nipu ugo bo LIETHO chudodi khibebashi sukatso nipu no ugo sesli ugo chepekosli nipu themie zogazala potike kra udzi gaza uchamezi gaza ungye gaza sigaza tirize ke setu zodo there is go petenori ubunu nipu noe ukigelie pelledi nipu ubunu sigesi hedi nkeke hawa situdi unumdi PowerCom community hawa PowerCom ministry hawa tasli vino japie pasalano kam poki krutje. Heavenly Father, we want to thank you this morning for this very special time where we can pray for Pastor Lanoakam and his family. We thank you and we rejoice with the believers together, and we echo the words of the psalmist that says, the Lord has done this and it is marvelous in our eyes. We thank you for the ministry of Pastor Lanu and his family. We pray that you would bless Pastor Lanu, his wife Imti Senla, and their son Obenti as they begin this new role and responsibility leading the ministry of PowerCom. I pray that you would be their provider, you would be their Lord, you would be their master, you would see them through and through. We thank you, Lord. And as leaders and as a church, we commit Pastor Lanu and his family this morning into your loving hands. With thanksgiving, in Jesus' name, I pray this prayer. Amen. Amen. Very good. Thank you. God bless you. Ugo peteri kesedi ugo laji das do mo bobo. Thank you. I now give time to Pastor Lanu for a time of sharing. Nagamis church bra aije idagarne manu navojebi noy nagamis bra khata ko boli munase pastor visato aro ido church laga leaders kan
powergom la leaders kan abnian sobke jisu masila nambra salam mui aru mui la family la nambra janai diase poila isor ke beshi dhanyabad dibo laga bhal ase ina bhabna ase kilmane isor moi aru mui la family ke beshi ashirwad dise eneka bhabna korigina ahi ase isor ke sewa koribole karone moi laga mon laga ichha thaka nisina tade Nagamis Baptist Church KEVIYACHÜ 7 साल 10 महीना इनका तय लगते ईश्वर लगा मदद परा इनका स्ताई की सेवा करेंगे ना ऐसे आरो ईश्वर लगा होमोय हुआ भावना करेंगे ना प्रार्थना करेंगे ना कित्या पास्टर विसा तो आरो ताला मिसेस मुला खोड़े आएगी ना UBC लगा इतो मंडली लगा इच्छा आरो पावरकम ला इच्छा चुनाई दिशे itu time de mula magi mujan bishi pradna korigina itu isola icha asnagi ina bhabna korigina thakise kile mane itu sal itu shuruat prahi mula magi mui nijor laga magi bi kwanai mula magi bra bi muki kwanai holebi nijor bra itu personal prayers de ministry karone pradna koreala homo ekta thakise aru kitia Pastor Visa to church tala magita jon ahigina monduli laga icha chonai dise aya ito sabi isola icha asnagi ina bhavna korigina ahise aro aji itu din de itu homoi de itu jaga de khara korigina isor ki dhanyabad di ase aro isor laga icha ase goisi boli to tai laga tai bra kondo daitto dise responsibility dise itu de mui aro mui laga family mon sob digina bhavna pura isor ge morom korigina takot pura mon pura atma pura isor ge morom korigina isor ge sewa korobole karone bishi khushi ase de eniga jonai di ase aro mui aro mui laga family bra power com de pastor korigina sewa korigina itu monduli la manugan logote aro power com la manugan logote berai gina jadam de nobunja laga bishi ase de ito karone abunian bra nobunja laga kisi guli do bishi he pradna koribi iniga moi aro moi la family bra request kore ase aro mohan nemede mohan la family karone bishi he pradna koribi de ekili mane pradna bishi lagi ase aro abunian bra wisdom abunian laga experience abunian la wisdom bishi lagi ase ito karone ito kan bi narukhi gina koi degete mongan ke inika itu request ekta chonai dia ase aru mongan la family debi nobunja bi bishi ase ito karone nobunja kan bi abunian bra tikisi goli do tikibule ase aro khota kwa lagate niyom lagate aro kam gan kurigina jatam de nobunja la bishi takibo ito time de abunian piana paigina moi aro moi la family ke ahigina sida sidi khota koigina aro abunian la icha janai digina isor la icha janai digina mongan logote hamdardi na hat durigina support korigina inika peraboli dibole mon ase de inika bi janai di ase aji arubi narukhi gina isor ke prothom de dhanyabad di ase aro UBC laga leadership program leadership ra moi aro moi la family bra itu responsibility pukile thik ase inega bhavna kora karone abunian bishi ke abunian sob ke bishi dhanyabad digina isor la nam uncha korigina yade moi laga khota yade he ses kora ase thank you so much We thank God for
this morning, and we thank God for this time. As we have prayed for Pastor Lanu and his family, we also want to acknowledge the presence of some of our PowerCom core team leaders who are here with us. If you can kindly stand from wherever you are so that we can just see your faces and welcome you also. Yeah. Jadi TSÜPHRÜ KESA ZEKELIE tiu balido. THEJA KESA ne munigo aki ke 30 kholi sti nigola KECHA tiu balido. Jido zulu fegilie mi mefe digo THEJA KESA do mu go bia ugo bagia kholi digo ke ze gola chali do be. Akribu pesiye Hanjila Chang, Gentiren, Kinivor, Ketuluno, Kevikonyo, Keviseto, Kevisevor, Keviseto, Leving, Menosieno, Mesechlie, Nisino, Nokshilong, Nunesino, Nurheno, Selvi, Tisovino, Tejasevor, Vikehenyo, Vikrenyo, Vipreno, Vivoto, Mu Vimesano. So from now on, you are bona fide members of UBC Kohima. And more importantly, you are ambassadors of Jesus Christ and His church. So now, from wherever you go, be it your school, college, home, neighborhood, and society, remember you represent Christ and His church, His body. And that should make you live your lives in obedience to God's will and His word. May God and His church be blessed through your membership, through your involvement, through your support and service from today onwards. May your lives be salt and light to others. Romans 6:13 says, "So do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. And offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness." We zulu fagajanu po seuze po chadi ukruade sidi po zaya se ke sinanu Krista tseperhila ke liye mhe uburi ke luka sa selhu tyoli ke tyola Salani ko sieta legi vi chu pu mengu ko diese chdi ke pu maubu chereta ke tyo nimu ho disa heta je nimu gi zapori khapie ke pu manu shdi ma thoke sho chike tyo nya pori che heje deri ke sienunu ke hinu praketa themye chdi ni thyo ni piu ke penya fiki cha shlie mu ke mi thom ha tho chike tyo nya ko chile ke tola nie mori pie u ke penya fakita shili je isi tie wala chasdo mu ko mi me fe di go la theja chasa sidi siu ke huzanu certificate sidi ugo sidi ugo zekele tiu chile the way. I will pray for you. Let us pray together. Ke khini pu hego chido poti pu makere poti ke zivi hala nthezila ya no he cross di hebu hato kerker krobo chvole ge je holan thezia we chido hego nipu he siezemie mi me fe dia ko ha Krista pelelie Yesu Krista libie u viechlie penyo ke salidi Krista mo ze pochta do u pe pilidi ke pele zulu
fakeli la ke THEJA nsiyawe hego ugo ke lula THEJA ke kaligen jabawe indianu pragele tuwe ugo bunu thia winu ke pele ki cruise porcha gata zedi nipu ndie zenu nkrprinu nchaunu medonu ukha chishdi lusili givi ke kose ugo mye popaga zje hego ke zedi he sezemi hago la chaya akribu khabiem pelesi hawe hanjila khabiem pelesi hawe gentiren khabiem pelesia ke nivor khabiem pelesia ke tulhuno khabiem pelesia ke vikonyo khabiem pelesia we ke viseto khabiem peleya ke nisevor khabiem pelesia we nipu ke viseto khabiem peleya living khabiem peleya menosieno zo shiri mesechele zo shiri nisino zo shiri nokshilong zo shiri nunesinyo zo shiri nurheno zo shiri selvi zo shiri tisovino zo shiri THEJASEVI zo shiri vikihenyo zo shiri vikhinyo zo shiri vipreno zo shiri vivoto zo shiri vimesano zo shiri khabye injinu khaka salasia injinu pugishitwe mu pregeletwe ugo bunu kelhu ka sa diese kelhunu ke me tho chaunu lusili gibi ugo crossje thia winu ugo ke hunu krista moze pochagada mu LIETHO mie nsie jimie chagada ugo bu hawari lepe jadi uter rachadi india zenu lusili gibi ugo mi popu ga crossje thuga vono ugo bunu uki kulazo shiri uki krimi lazo shiri uzemi lazo shiri muki hu lazo shiri THEJASEVI ugo ke thuginu ugo ZHAPU higo peteburi mu kristam mo buri THEJANGUJE ugo zoke mo ugo ki kuri khabiem pelesia no japie ugo mi popu ga tje ipo higo ke THEJANJIA mu he sezemi hago ha khabie injinu khaga salasdi Jesus Christa kelak lezonu chayawe amen JCD certificate khabie go tsodo akribu Anjila Gentiren Kilivor Kituluno Kivikonyo Kiviseto Kivisevor Kiviseto Living Menosieno Mesechele Nisino sorry Nisino Nakshilong Nesinyo Nuheno Selvi Tisovino THEJASEVI Vikihenyo Vikhenyo Vipreno Vivoto Vimesano Kininu ugo la jidas domo ugo peteri ken go down Nigo theo kenyo ke hutili liro ugo zeke seservi mu ugo encourage seservi ho JCD ugo mato ki krigo chboda de mu KETHODIE KEPHRÜ ANGUNUO bu sia poti sele mu se siu pasani no bu ligo butiu sele da 아직도 KETHODIE persecutor ongo pastor NINO several KESA 미지디 persecutor asaya yedie die kuso ku sorulunu teta asaya tute yedie die kuso sorulunu teta golharu liro kretini di mefe bengu putsigi chayo Israel ki ukepenyo fe jakesa Jehovah Israel ke diu mu por hakelie prodiko Jehovah hakemie puya a tereu mu a telau a shete ro ke kriza
supunya amhega ukobu su puselie ukobu amhodzenu su pusa muse parselie supunya tiedzenu vor ketyoko pusega hare tsevor ketyoko ukobu hekipu seje maprihe mori michetaye a tiedzenu nikipu mu pesisa wata mume nyeko ajapu kozo a kemo terho kekri bame jekri kekri poriza apori simo tshe tute asaya tute hedia pengu kuso mefapun vekinya putsigi chayo terho riko babylon kelalilho pu pesisalie ninyo pushalie ukobu kezem har kekelie suponye tiedznu hau pusaga suponye tiedztonu su pusaga suwe a Jehova tuo mome ashe terro kekri pori tumo kemyeto kepenyofa mu kela kelie upo ashe kekri bamo kidzavala pete Riri akiza vorli di nyekela lije a kepenyo fazo mu kekri zo tsala hau kepenyo fadia KETHODIE perkesla besie chido ugom hatho che ke kra tsali mu KEHOU THEJA muliba kecha peledi ukepeniva THEJA bawe uko bar pe chazabade deri sigisi hedi puti yesedi nipu die kerna susu chili mu kerkacha no kekotho kecha susu chili dowi tekra kasa ho hazidi uko tekra diobosus kasa susu kepula chumesede mu proclaiming his oneness gets up October timut saba uko TSAPU monsuniro ABCC kitsatinu September 1st week will be a family week sidino Kristami ki KRÜTA do isidi ukobu prike krige chunu ja putsune ge cha chathakro we khasa homi mejiba meje homi chchoni mobado je do liro KIKHRÜ ZEKEPU ge cha susati so shade deri uko church calendar nuzoshiri September liro family month isidi third Sunday nu uko KIKHRÜ family Sunday chidinu sinhe KIKHRÜ la mor kepu ke pekri ge cha susa chada sala che do susuri kepuzo modado deri KETHODIE ke prefer per kesam hidi Isaiah hidi dinu che do nipu die chaye krobo sidi kepushinaba Isaiah chapter 44 verses 6 to 8 for your information I'll be sharing the word of God from the book of Isaiah kepenyafu ke thopo ke cha one true God Isaiah lesu nu ha tu pi ke ba ukosusunguli do keriki tho tu te po kusoponu sietenu ukepenyafu ti ko mu ki jo che ke shiki isidipu in the beginning God created the heavens and the earth isidi Bible verse keretho sedesha mu ho mo soniro ukepenyafu poso bushi ke cha susa Bible kusotere tonu ha havatasa the full revelation of who God is. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ukepenyafa timukija chasha sietenu tiokecha ukosusunguli chiliko ku kertefa verse ponuliro tikoi ukepenyafa zaye pesisha mu timeloi podie hato tashia. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hand. Psalm number 19, verse 1. Tsunu pusha tiko puzayu pie pesishda kecha susupu ti ki juri kepenefa soposhi kecha susupudi takesha ukosusunguli ketoleshunu mohoshli ro kepenefa soposhi kecha revelation susukapi utsha musmawe ukepenefa katho sinaliro we ketoleshunu lavori sununu pungli moshake changuni. If we need to know who God is, we need to come back to the word of God. Keklomon ketoleshe nipu soboshi kecha susatasha Old Testament nu mohoshiliro ukepenyafe sizikisu Isaiah ginu posoboshi kecha
who he actually is. Po shopo tuji ke cha Isaiah size ke siu ginu po die su se khakesha ugo se nguli do. Isaiah size ke siu we lesa ha tu ke shiki. Judah mi mo Israel mi koi Assyria mi ke ko krukron legeta ugo tejenu mo se liro su nguli. Mo Assyria mi liro the most powerful but the most ruthless people is the go vatsasa ke kotto se yepo dere uko josho thor ke cha uko josho se ke cha yepo ke cha susu mosna Israel me vodinu Judah me ko Israel me ko penna ke liki Israel me ko mi chede uko mi cheba uko size ukremo ke cha bonu pigata uko susunguli ngumu me for uko penna wa uko pekawa uko penna wa pekawa ke tsurubimo. They were influenced by idol worship. How happy Israel me ko hawa ke wasu sunguli. Musma Israel me ko ke lude moshali ro. Putipo uko kremo ke cha mi che ke cha susa jamo sevor. Mo ho legacy uke lunu hai ke cha tize ke se ya ke cha uko ki hupuri puli vinhe. There were times when we faced the reality of fear and uncertainty in life. Mi chegeche krukremogeche susu zeke sevor tizu ngummi u seye peka vorgeche tibri zeke se tiunu purikrigeche bonu ucheba cultic influence ko kraseba keti junan ko sedi kristami ko sakrawato geche poke kore seke susu chaba heretic teachings keti ju ke patha diego sedi bible ze KETHODIE tsubie uke pele bikar za sudodi ke petha ko resse ke basu singuli nan ke hupori zezo shiri ke pe nfaki volia do ke religious pluralism isia nan ke hupori zezo shiri ke pe nfaki no volia do ke tsa hori pithie share ke the generation uko influence mu uko ke vaba mu worldly influence kizu jorali kopie hakecha kizu jorali kobo mesbie uke ubu ke penfa ki thalimudi mi chigechu krukremo ke chakel hunu vogecha uko sikecha bo zeke sike ba uko risu sunguli Israel mi go zukesu uko michu uko krukremo ke chu mu uko michiri kim hege ba sunguli do musna haike chatiunu Isaiah size ke siwe Israel me ko semo ke sho ke reto mo ke me yetosa ke penofo ke thosi ke liye. The fundamental needs of the Israelite is to get to know who the true God is. Ke penofo ke thoso bashi uko isusu simo shoma ke cha sunuba mo ti uko ti unuri. Our greatest need today is to know who the true God is. Ke penofo ke thoso baga uko ti isusu simo shoke cha susunguli. Tiche Christianity hit die 740 BC tiki sidi kesiu Isaiah zim hopongu por vision pongu mo vision su no liro Isaiah zevodi tiki ke dino o ke penefo ke di baum hotzunu volie. The vision took him to the throne room of God. Mo po sidino tiki dileme ko o ke penefo ke masau pudi por so ke ba fesi isi Isaiah chapter 6 verse 3. Mesa, Krodigo Jehovah, Mesa. He heard the angels singing, Holy, holy is the Lord God Almighty. Krodigo Jehovah, Mesa gecha. Pote fesu si, mo popo mihibie, uke benefo ke mesa musha. So zeke seke washe poti chabamodi nipu di hauha Isaiah ki vori popu sevo Israel meko petsosha. Verse 6 nu. Jehovah Israel ko ke diu mu por hakeliu krodigo Jehovah hakem hipuya I teriu mu I telau asie der hoke creature isi asie der hoke creature Israel me ko der hoke creature chukobu uko chuhu ke basu sunguli and some of them begin to indulge in idolatry. Israel me kropo wele di terroriker sonu uko dalie de uko terroriker soko tsase de uko me kropo kapenefo ka tho siri por soba chakrie terroriker sorry zedi they were mingling with idol worshipping mosla puti sike chobunu uko kapenefo diu uko kivori shete roke creature
kepenyo fa isidi pu jito ugo text nu kuso soru nu de teta haki ha motion de nipu di how ha motion li ro kuso se how ha a very short unit ke zio pozo there how no po focus ke me yetros u kepenyo fa kri krogeche kepenyo fa geche pu pe jasse it emphasize on the uniqueness of who God is. Okay, when you first saw she gets a push, much do Jay say, the no hopakazasado. Jay Kiri self-revelation of God. Self-revelation of God. Okay, when you fair poto, but so she gets a pupi epesisha, verse 6 new. Jehovah Israel kokedu, the King of Israel, the Redeemer, the first and the last. You see, verse 6 new. Israel King and Redeemer, the first and the last. Who is God? Okay, when the first shopaga. And this is who God claimed to be. Kusoho no nipuwe, getsuwe hawe isidipi Israel miko kipusha. The Israel King. Israel ko ke diu isi. Bueno, okay, when the first diu we. Lavor Israel ko ki rokronagisha uko reminds ke suliro. He is the King. I nyeko ke diu. They need this reminder. Many years back, Israel demanded for a king. Israel meko 40 Samuel SEPT ki pudishe 1 Samuel numhoshuliro ko Samuel keru tata pingumu sorunu. Seye ke kriko kimhi heko ke khakedo ke dimi po khapi heko tsache isi. Wordy Samuel SEPT pononogori po chauno tomogeta pononogori gerjegetala boy wordy she no pitsadaje no tsadaje nonogori ugo chatanu tole mode sidishe ke dibo kapi hetsaje. They demanded for a king, and the Bible says Samuel was offended. Samuel puni mode musidi vor oke penefoki temiko haide isidipu musitiki oke penefo Jehovah liro Samuel de kaladishi temiko nkike pufe eternally. Listen to all that they have said. Ukoe melie bamo deri abu ukomho dilhodi amelie batatsala isi Samuel keriu tata kusoteninu. Uko dear knowledge, uko ke chao tsupi wutsi, uko meliabamo, leadership meliabamo, deri uko ameliaba isidipu. Muko Bible no mohoshaniro. Saul liro ke dike retho. So should David, Solomon, isi ke dike krashere. Uko chake tsala nunu, uke penefe ke di kape wotsde. Ke dike vime ke karishe, good kings and bad kings rise up to control the Israelites. Ke dike vime share, ke shomiri share ke Jesus mulie. Muputi hono ke di hako krono Israel miko ke meje kata susenguli uko ke meje zovodi uko bu exile uko bu mi di mi chutsu kata susenguli do ke di ke vitho share shiri ke di ke shotho share zo shiri juda miko mo Israel miko ke dipo redimodi ko sevor ke shuliro ke penefo ke thowe uko ke di chvor zo ke susenguli do uko ni pu meliwade Heke kagedo ke dibo kasuji isidi chakeshanu uke penefo ke di melisha. They've rejected the kingship of God. There is izo shiri uke penefo uko kawamo. Uke penefo uko ke diu chutozo uko to su acknowledge modazo shiri uko ke diu chutozo ke Jesus nguli. Mosla ko ke mejele katati honu Israel mi ko wechiwe uko susurun la sumoshte uko ke di ka tho shuposhi geja. They need to be reminded who their true king is. Israel ko ke diwe renyeta likan ho ke diwo chake ba o ko han moson yor sesunguli pusu chake le pori tomo mi pori party no nobody can substitute that king mi pori party pusu chali kan jige sesunguli mo verse ha the moson yor o ke pen fa ke di gom ho ke diu ge cha sesunguli ke cha chi dia kaza ke pen fa mo po la vordo ke diu ge cha o ko che do kusa ho nunguli we. He will be the coming king again. Revelation the Mosun Diroko verse Kertepfa Kusoker Sorunu Susungulido. Christai ke diu chaba, moi poi lavordo ke diu gecha, mo pon ke dichni la ke vornie, po ke diu e seye petem hodato gecha, ukosusera krashike. Mosala Israel me ko ke zinu ke di chamazo shari, uke penyo fe uko ke diu chavor.
Moskem hedi tie uko zushibi recursion na ke chuliro uke penye fai uko ke diu chaba hokibo susa lepet soya deri uke penye fai uko ke diu moi poe lavordo uko ke diu ke cha susungulie pozakin liro po hakeliu isi the redeemer, he is the redeemer. Poe ke diu rabimo not just a king but a redeemer isi dipu hakeliu Rakeshem hato haliro, Rakeche, Papa Rashake to haliro, Catolation Ugovato Kipumaya, Tepano to Ketao, Shaprashodo, Depuma Posudi Purhamoshaketa, Ugosusimulie, Musala Ultisimendum Hovogechiki. Mie poeno, get creamy po me dimi, Sekatapo, Kalashadaliro, Puma Hosupi Punipu, Swadi, Pokito, Zelapaya, Kacha, Ugosusimulie. Uke penye fe va ke kra Israel me ko ke la se ke tsa ke thole se ke we no the je ke kaba ke me ye tholi ro Egypt no uko zepar ke liye liberating Israel from Egypt. That was the most redemptive act, significant redemptive act. Israel me ko zepar ke liye ha ke le matho ke me ye tho ke tsa sumulie deri so rekramode Israel me ko muche uko lavodi ke dia choto ke ta hatiunu uke penye fe jire anye ko hashli vizo ikeche be uko remind sana ke sumulie uke penye fe pom hatho cheke shnu hake sham hatho hake shzeu cheke shnu pom har ke me ye tholi ro hali ke takro bununu pelele ka ta themi ko bu ke chachi po za chedi por shogeto pom har ke me thosus Israel me ko hake liuri ukubu ke me sase ye po chdi po ZHAPU me chigodola uko hali. Revelation 5:9 and 10 pesike pengu kusak tefumu kernu uke penya fala seye nu mudie tiu temi mu seye petenu nu ke me sakor hali de no uko chipie ke dir viepo mu ke penya fali ke ch zievo me chshde from all tribes and nations isi seye pete die petenu nu poi uko zevor ke chahobu uko bu ke di zievo me cheke to lai sidibu. God begins the work of redemption and he will bring it to accomplishment. He will bring it to completion. Rakeli mhatho tse deshde ke penefe ke ludze no mohshli ro pom hatho su tse deshde mor rakeli mhatho hawli ro po pothalawri chatti shodo musuvo pesikeshnu ugosusungulie do pele ke mu the unsaved person pele ke mu we ke phuma dietche ke tamizo pelele mo ke bau ke lale mo ke bau we ke phuma dietche ke bauzo pelele ke mo we ke sie jakha pugi ba ke tauzo pele ke mo ke lale ke mo we tezibe phuma chdi por hamorsho ke ta thano ke bauzo ke cha ukosusumulie. So the unsaved person is one who is under the bondage of sin, who is under the sentence of death, and who is subject to redemption by the blood of Jesus. But and the Bible says the price is expensive. Katoleshe pusha teziu pomare tor isidipu pitor keriupo kerteta kertefunususungudi poma kereto Christa ziu. The expensive blood of Jesus isidipu kigachupola pomarega tezipe krugechaha mi poi pupu kashadi ramorsho ketala. Tie kalali mo ka bau kalaki lipe vitshile mo ka bau we ke phuma die chaba ke zika se ja khopie o phafdi ba mu tezibe puma sudi hashmo sho ke cha thapunu ba ke cha sunguli dere Christae o ko hakeli chdi vor. Israel's redeemer is our redeemer today. Israel ko hakeshu we Christa ukor hakeli uchdi thivorwe muthie poi uken lani vi ke chasesmudi musma Israel me ko how hasila smosde kids Egypt no nyo zepar ke shu tire me dime cheke chathau no nyo zelavor shli vizo deri nyo krashmosde nyo hakeli shu pashi ke cha medzakeli ke penya fupomo papresidi pose ke medzakeli fupomo isi Israel ko hakeli tie
ukor hakiliu Kristao zogeche ukonsusura krashike pozaseo liro Lord Almighty. The third name is Lord Almighty. Ko ke jo ke ju. Tu ke prase ker se nunu ker pengu. Tu ke prase ker se nunu ker pengu. Mosaliro uke penefo poketsebe Egypt nusudi poteme goze parda ke chiki poketsege shiki. Ngo no se shopodi ke tsudaliro abu no sopodi puduga. He asked who God is. Mositiki uke penefe mosati ke ladishe. I am who I am. Isi. I am who I am. Asa azoketsu isi dipu. I am who I am. Mahauke penefe zawa lega saba. Mi poe no supaga idipuro awe idipuna rosa. Vaguism here, knowledge liro. It sounds vague when you ask somebody and says, I am. What is your name? And that person says, I am. Vague sigejam here. This is who God revealed himself to Moses. I am who I am. Zokechu, isi. Asa azoketsu. There honu ukepenya first so shiketa for revelation kemiyet to kakesha suseleba. Hamho kigecho satuga. Isidaliro, boy nipu gets a tashade. Boy nipu, salam hop porisidi po bonke mereseneri po limit suslins gets a susumuli. Ukepenyofe, koke joke Jew, isidi Israel mikoze, kepenyofot gets a honu. It always comes back to a covenant relationship. Israel meko mu uke penyofo kese diti dikokile covenant sekele how haze kepe robaya kecha susumuli musla uke penyofe koke joke ju isi kecha tiunu. It stands for God's loyalty to his people. Uke penyofe potemeko ki dietho poe po die prakeshu gi dietho mu po prakeshu diu hakipuri tomotaliel ho po promises ko hakipuri God's faithfulness. Uke penefo ke dietro, torze kecha pozano nu susumuli. Sala uke penefe ko ke joke ju ikechu isigecha tiunu. Uko buru krashmosha kecha boliro. Israel me kotom hakke hupori zumu sebazo shiri. Uko tom hakke hupori sebazo shiri. Uko ke penefo. No matter what they are going through, they are still under the protection of God. Israel megoto Jude terrorikers some donubazushi idol worshippers ko sugo donubazushiri. Ugoto ke mejibe donni chuzoshiri sizoshiri uke penyefe ukorogo seto zagecha susumuli. Musalo ke penyefe poto hapo Israel mego pevishidi. I am your Lord, isi. Ownership eviga Jesus tasha no unkepenyofer no avi ikechu takesh muli ukepenyofer bi nipu ukepenyofer bi ke diugecha ugochido nipu zahori lady rakrashake ugotalipo ke lisibaya prone to leave the God I love isi jisu teriet dodaya ikecha ugot dilikivisali no hawar tsabaya temizo kechla kepenyofer porque yao kapi ugi subazu shiri utosu terhi todaya kecha susumuli ukrege ba ke penyofu terhi todaya deri poe Israel meko pevishdi Israel meko pe potemietdi pevigeshandu ko ke jokeju inke penyofu isidi poe Israel meko pevibe potemigo tsake shahonu poe chedo uko kinhuri pevibe povietshadi inke penyofu I am the Lord your God. The first and the last is see. Teriu mo talau is dipu. Dear how ukolavodi revelation nu associate kalivizo. Pesigesha to the po kusotetanu. Ukepenefe pugecha. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You see. Alpha mo Omega. Nipu kepenefesia. Tiedo mo tesie ketu mo. TSALI mutesiri ketu ko kejo keju isi the Lord God Almighty. Teriu motelao isi di ukepenefe pevisha. Poe teriu ke krilamona poginum hapuri sedevomo.
There was nothing before him. Poi terio gechla. First, I'm the first. Terio isidaliro. Pum hodzum hapuri bamo. Pochai no poi tedzunut to keta susupusha. Mo I talau. I am the last. There's nothing beyond me. Uke penefe. Zigecha kepenefe bogecha pozaho legechaki. Putsilin zigecha sigecha bomulie. Poi terio. Pum hodzum mi puri tomo. Poi talau. Poshigo mi puri basamo. Pochai no poi. He's the supreme God. Poi ke kotho ke penyofa ke rikitho me fe ponusala ke chachi ke to ke penyofa po isi. He is the everlasting God. Genesis 21:33. Abraham gi ke penyofa pukishinu ke chachi ke to ke penyofa pozo ke chsesepu to ke pranu to ke prakerpingu ke thanu Jehovah ke chachi mu ke chachi dityo. He will reign forever and ever sidipude. He will sido ikechasu pusha kechachi mu kechachi Jehovah dido cheliko tefa sentenienu dere Jehovah we disi baya. He is it the one who reigns forever. Psalm number 9 verse 7. So la toke pranuliro he will reign forever and ever. Kechachi mu kechachi po dido isi cheliko nu puge chuliro. There is Jehovah we DC baya. He reigns forever. Continuous popua ke Jesus nguli. O kepenyofe hai ke chapo. Teriu motalau alpha mo omega. Pomozuri tu mo pushitari vorka to proibamo. O kepenyofe hai ke chapo. O kepenyofe ke cha o chedor kradi por shoshike. Cheliko ku hete fokusonu. Jubilee kwergo tali hawat sabamu asuseleba. Tepu petenu hiekebacha chavor isi. You have been a dwelling place throughout all generations. Tepu petenu no hiekebacha chavor isi dipu. And this is our God. Okay, penyafa haige chabowe. Isaiah hidie kuso sorunu. Okay, penyafa teriu mutalau dipu. PHIZO poker tenyenuliro Jesu Christai teriu mutalau iside. Pochainu Jesu Christai unipu Jesu Christai uke penyafa ke kotho ke penyafa ke cha susunguli. Poi alpha mu omega isi. I am the alpha and omega mu popudishie. Asie terho ke kri je. You shall have no other God before me. Ateriu mutalau sala azo ke mushie terho ke kripuri balian ho terho ke kripuri bamo. To get from first senu Exodus 20 verse 3 nu. No azo ke mushie terho ke kri rasholian ho. Obligation for kapiotse. You shall not worship any other God, isi. You shall have no other God. Kepenyafa zoke moshe terhoke kripori bamo ke chla. O kepenyafa zoke moshe hake kripori rosholia ho isidi nipu die kapiotse. Mo Israel me ko hauze ka thot tudi thubara ke cha ko susungulie. O kepenyafa teriu mutalau. Poi alpha mu omega pozo ke moshi terho ke kripor shomel holiro obligation copy ugot ke shuliro hapet tem home hapet tikiri uke penyo furbi penledo hapet tikiri uke penyo furbi roshodo ke cha ugot susungudi Isaiah tiunu pokeriu liro problems liro temi ko we ke tho ke penyo furi roshoba there is suze PRELUDE, that was their problem. Worshipping the true God, but also worshipping idols. Mo Israel me ko haidinu. Kepenyo for show terrorico influence nuri idolatry influence nuri haidinu terrorico so jokoi tsadi uko kelhunu taje gecha susunguli. Mo pokere hawhala Israel me ko tephanu legeta uko susunguli do. Israel ko mhidi uko terrorico shoba mulivi. We may not be worshipping idols. Ugo terrori rosomi tsabamolivi. Mo inu here kepenefer rosuya. We may be proclaiming that we are worshiping the true God. Kepenefer rosoba terrori sabamo isidi we pubalivi. There uken hujo liro uken leono umengu no liro. Rigato kepenefugi dietot haketsu no
Umengubu utesho seke kripunu vodaliro. Hatobo utesho sedi riketo kepenyofugi diatotake chununu, kekritabo vodajaliro. Terhuri kersu zeke krimogecha sisunguli. Musulati ukepenyofa Israel mekoki. Nyogo ke diu, nyogo hake liu. Koke joke ju, teri mutalau isidi puke shunu. Uko kiri hawa puba, musulati uko katso shunza ke chuliro. Wem hapet tekiri, uke penyefa rusoyame. Hapet tekiri, uke penyefa kreyame. Hapet tekiri, uke penyefa teleyame. Ke penyefa hawe poto, haike chunu nupu reveal chasha. Challenge against false God, verse 10. Challenge against false God. Okay, penyefa. Porque cosedino confidence dim hobo challenge sasa terroriker so go chege so go susumuli kuso teninu shopuni amhega okobusu pushali okobu amhodzunu su pusha mo separationi supuni tiedzunu vorke toko pushuga questions after questions there katso shiri katsola dishi supuni amhega isi Okobu pushali, sobone su chaleviga, okobu su tashali, isi dishe, okepenyofe, terroriker sogo challenge, gesha, ogosesunguli. Tiedzo pugesho, tsuvorgeto pezzo peripua. Future present nu declare chashawa. Israel meko, sizekesino moshaliro. But Israel me ko mi dimi chutno ho mi buvoni go penza pe kawato ho di pezza per pusha mo site ke si di prophecy pupe ga jogo tsivor ke ta go susumulie mo sala ke penyo fe shopone ham hedi chashaga who has done exactly that way show me smi di pushaga who can tell in advance what will happen in the future pezza per tsivor ga to show me pushaga Okay, penyofe Israel me go challenge sa. Mu poinu, ukobusu pushali mu separ shichi isi. Let them confess and let them show. Pushali chi separ di thashali chi isi di pu. Mu holle kishiki me pori forgeto tiu simo. Okay, penyofe bisi gecha susa thashade. Musna no moshali ro. Okay, penyofe Greek krogecha ke penyofe pozo. Ukoi popeleya kazaka penyofe Greek kroza gecha susu thasha. Teshi kudubu tsuvoroshi poi titi nusu tapi penmusha musha su tzizo vorgeto susumuli. Musna moshali ro idolatry is futile. Terroriker so we kamet tuzo gecha poi susu takesha ugo susumuli. We cannot compare the living God. He holds the history. Command kenekasa, verse 8. 2 comments in verse 8. You need how dear Hanibi Potalatsi Susmuli. Kerio Liro. Haprihe Mori Micheta he is. Do not tremble, do not fear. Okay, when you fair hopi Israel Mego, Secretary. Prihiji, Michi Hije is. Israel Mego Kelhut Honabazi, Hakekra, and the bosom he Michi, Gachaka Session. Nguma meke kori pridil hukeba uko susumulie uko seye uko ranau pekawa tewa kecha susupu uko temeko dukriwa peshakele nol huko petete zemi dimitri usize simo miratu kata susu tseke uko micheba mukru kremo ma kecha tinu uke penye fodi haha uko kivorishi uko tseke tepasha anye ko kawamozo I have not abandoned you do not fear isi Anye ko kawamo nigo michihiji. Kuso sorunu ke diu hakelu di prakeshu. Kuso tenyenu ha porisi di pozeke medzekelik fumogecha prakeshu we kuso hanu kemera kapi seyu tsha mupoenu nigo michihiji isi. Michihiji Kekrilamon tsuvor gidago niego dzumuse ba apedze pere pusuze apugisho tsitivor slanigo michi hije isi
nigo mi chidai je adiu tsi bazo. It's a fulfillment of my word. Do not fear. Uke penefa sidi pusha. Uke penefa uke lu zeha ha uke penefa jenuba. Mo poi puke shu po jeri tsusa zoto. Ukobu mi dime tsage tsununo potala tsadar bamo. He's not going to make it an end for them to live in exile. That will not be the end, is it? Muke meru pola parle hamoshuliro. Mi dime tsutoge tabi potala tsulil hozo. Nyo mi chidahiji hope ke meru bokabi ugo tsanage shesu sunguli. Uke benefit di hawasla. Israel me ko kivor getsa. God's word came as a hope and a comfort. Uke benefit di hawa. Uko la ke meru botsa. Uko nu tupet logetsa botsa di for. Ke klamon ke benefit di hawawe. Ke todi uzo getsa. It is the word of truth. Ke tozo nipu di hawa ke tozo getsa nenu. Ke meru nili uko nu tupet lolie. Uko ke pele reve how nu di hawa leba getiki in our faith journey. Ke pele reve how nu picha che pirasegeto the next step. Che next step yesegeto hawa uko nguyamo. Uko me porisu nguyamo. Picha pirasegeto kim hizoboshi uko isusu siyamo. There is ke pele miwe Krista di uke peneva di hawa pele le dinu. Ke kotro ke peneva ze toshlevi musala. Picha next step usimori we mi chemorvi getsa che do ni pudi hawa uko kivor getsa ne hawa nguli. Picha next step upieshegedonu. No susumi chemorvi ke krilamuna ke kotro ke peneva useba getsa. Mo Israel me ko mi chemorvi getsa uko bu mi che nudi susnguli. Command can you liro the second command. You are my witnesses, isi. Ni ko ajapu gozo. Ni ko ajapu gozo isi dipu. Israel me ko we they have heard. Uko renusde. Puke shde go tsi worgetsa uko susuri mushde. They've heard the promises. They've seen the fulfillment of the promises. Uko renusha mu uko susu sili de. Uko no ke penefo disi ke liro. Uke penefo check the roke kripure bamo. There is no other God. Uko susu sishde. Musna uko rena ke liu si ke liu gino uke penefo Israel me koki nieko ajapu ko we. Kidzum hingunu nieko ajapu ko we isi. You will be my living witness before the world. Isi di Israel me koki pusha. Uke penefo sovor ke trope zepere pushwaya. Po prakesha dio po promises hauri po tsishle ke cha pikoba musala Israel me ko sikeli me ko we po japu me da ke cha susepu mo comment how khapi uko chdi you are my witnesses before the world isi. Mo final question ke cha thalau khapi Israel me ko chake sholi ro ake mo te ho ke kriba me isi. Is there any God beside me? Okay penefa Israel me ko ke cha. Is there any God beside me? Ake mo te ho ke kriba me. Ke tsoshide poto answered sona de ke penefa. He asked and he answered himself. Verse 13. Poi ke tsoshe azo ke mo te ho ke kriba me isi dishe poto ke ladi. Tikre ke kri porije pori simo. There is no other rock, I know not one. Okay penefa incomparable God. Ha porise di uke penefaze ke metje ke le fomo ke che potozori ka tsoshe di poi prasha sike che poi ba mo isi. Pula ke sha sere ke ni kuso dinu. Tikriu pom ha thovilo tso. Uke penefa utikriu pom ha thovilo tso isi. His work is perfect. Isi di pu. We urofa ke lu spiritual journey how nu. Urofa ke lu ve how nu. We uke penefa si tu li ro o ke penefom hat togo ngudi po ko ke joke ju pozo ke cho si li ro o ke penefe tie o ke be ubu pusha pumi chduba po o ki Israel me ko ki pu ke sha ho ha kapi o ko tsa ni go mi chi ji ni go aja pu mi chli ji isidipu. There if we do not know this true God, we ke penefa ke tho ha sili mo liro we pom ha tho su so ke luno sili mo liro we po japu mi chali smo we ke cha su singula li
we ke pen firm ha tho so se le ya mo ni ro mo ke pen fo ke tho si le mo ni ro we po ja pu me chile se mo ke ta su su nguli Israel ko ke diu Israel ko ha ke liwe ke pen fo ke tho so po zipe po ma su su di nu pa ke jova ke li khasha po zipe po ma su su di nu ke la ke liu khape po the me ko chasha por bi chikri ke thozo musalla pugi thakeli ke luwe kukri ke cha ke lunu thalivi we can stand secure because he's the true rock Isaiah hidie pingu me fake ninu ke khapi pe techasha azo ke mosi ke penyo ke kripuri bamo isi di pukerinu verse me fake ninu the call was given to the entire nations Kidzvala pete ruri akitsa volije Isaiah 45:22 Kidzvala pete ruri akitsa voli di kelaliche ai ke penyo fozo mu ke kridja zo ke chala kelali ke tori chake kripoi tomo hoponuri uke yatsungulani ke to poi tomo ke penyo furbi zo ke chasu su pudishe ni pu diu chedo uke sha ruri la akivolije sidi ni kelaliche isi ko ke jo ke je ke pen fwe pothemi ko ke la li to di vor po vor di po pu khasha po zie pe krusha mo che do ugo ni puwe te he ha ke sepi ugo tsha te he ke sepi ugo tsge sha ha nu po ugo remind chdi ni shi a teri mo thalau a zie pe ni ko khane to di vor isidi che do ni ko ha tsdi ar krachi isi ugo te he ha tsge chnu ni PUOZEKO thoke chnu ni pubu uko krisidi uko hakeliu alpha mu omega vor keto ke diwe pozo ke che uko busu sa chedo ngumu leka sala sa che ni pubu uko krisidi te he hanu ler ke chnu ni PUOZEKO sekelie mu posisa ko ke liu chnie tena nyobi je